Edward Winter Clark akang UK biography akika lang na isa di changtang ring. Edward Winter Clark ta akudi pa American Baptist missionary Naga Hills aulila akudi pa matarang chong api kang yung sangrepo mga ta Nagara yola nguchi chong. Mr. Clark sa anmamasana chingli pa Tikir katu sachong to know British government kuna. British yang sa pa milang Krista Yusia sa masyonong dang using generally chong. Ta Mr. Clark na akang pikyapam kakuticho asanong sa matrana azong la lipa mayurati kyang akang che Yusia sa soponong dang atong che kechong. Mr. Clark amangulang akang ko akicho. Mr. Clark the Northeast Dutch country New York la sa pecho makipo mga tareke sangreng yamong surocho. Apikang tari majasate Northeast Baptist Litro Pastor John Le Krishna Tareke Yeriba Majanyamo Bapti Chong. Mr. Clark sa Tareke Tangapa Tanga la Browns University la MA degree akongu tamcho. Atsapas Sako Kang la Arli Trona Api Agang la Zoraba Yusia za Soponong Alongpi Nguna license achipi chechong Api Agang la Zoraba Yusi Soponong Alongpi apu chang ni chena api theology kinong atong che kachong Tareke Tangapa Tangalana Tareke Tangapa Kitashila New Dawn Theological Seminary Massachusetts la kichong ko Tangapa Kitlana Tangapa Taku Tashila Rochester Seminar New York la ki tamchong ku kangcho ko pastor nguchela zatuchong Mr. Clark kang magpa kitsate Miss Mary J. Mead Amania Lara Katute Momong Cho magpa taku Tareke Tangapa ke nyamong ku kangchong ko mate kamcho sangre Tareke Tangapa taku nyamong la Logansport Baptist Litrona Indiana la Mr. Clark yang kache chodechong ko akika cha hazaba litro la tike ya chong api tike ya de litro ka dang ze zang na zike chong chodu thare manga tachi tike ya ba kanglang machi cho thare ke ro ba khatula Reverend Clark kuki za Indianapolis Indiana lang vacho atala Baptist Utility ningdang UCP khatu the witness pa lichong Azaba UCP ku Baptist Utility kyang Zoraba UCP za shu na lichong api hazala editor nguchi na pikya akika lichong Dr. Clark akang la abadong ba Jisu Krista kang che UC limya pamte soponong atong che khatuku India lang missionary nguchi nong ningdang atong che khatu khecho Reverend Clark za Limi Balang Rio Sobanguchi Alongpi Nguchona American Baptist Missionary Union na Chingmatong Makipa Kyang Taritaro Roripa Kya Kangla Dr. William Ward Mali Nguchinong Ningdang Siva Sakar Ate Izana Sip Sakar Ko Zireng Asamla Nguchinong Nyamke Checho Reverend Clark ko Anita Mary Nya Sati Samsam Michael Tarike Rorepa Ke Nyamula Boston Lana India Lang Ronong Shebasuchong Boston Lana Calcutta Chinong Kikulana Chonu Mayapa Achangcho Kechong Ko Machicho Taro Tarike Rorepa Takukang Calcutta Rochichong Anya Calcutta Chipo Kanglang Anya Anguchinong Lushuza
Sipsakar Sachuna, Anya Thali Sipsakar Yang Ronong Gangcho. Kodenge Sipsakar Chichong Atala Baptist Printing Press Katulichong Atala Apitza Superintendent Uchina Lichong. Azaba Pikala Nagarati Shisapala ko Matam Tingno Ningtang Sipsakar Lang Valiro Lisana Lichong. Sipsakar la Mission Printing Press la Vaka Ngechena Vaka Kalap Chepa ko Tratse Yangsa Spelling Patron Mission Kuna Chung na Nguchepa Atari Nagardi na Ngute Hikatoy Anyemayano Iraning Tahi Anyemayano Yola Anyemayano Eko Arana Lamchong Soraba Maiku Sipsakar la Reverend Clark Kuna Nagarati Achingeta za Kalapna Nagarati Matitano Tikecho Reverend Clark na Nagar Yolang Chinung Atungche Kecho Reverend Clark na 1871 Gang Nagaraningta Yuyung Katwida Trali Lane Azung Lila Lipa Nyezarati Jisu Krisa Yusiaza Mayuchi Lipa Nyezarati Ningdang Isana Nakang Tru Zungmasu Matingkang Isana ara chungchala thali malam thingchakang Isa Sipsakar Ningtang Alongre Atiu Sanong Ako Hipa Yu Khatu Sipsakar Majority de Yocho Kodi Reverend Clark na Hipa Manguchecha Asimis Shuza Kong Yazarati de Changda Chong Arapam Trana Toto Nyanya na Yochong Sahib Nakara Nyazaradiza Makuyang Shirati Lile Arana Yazara Kesere ko Nyazara Tarakare Hatse Kuisala Mavanongo Yochong Hatzatati Reverend Clark na Arati Laling Chong Vang Abadong Pa Jesu Krista Yusiza Lima Pamlang Sengyong Kodang Azapa Yuku Arati Masi Tinung Yuwa Katu Arati Chachina Yochong Yamwaki Kya Kanglang Abiola Trela Chana Nguchinong Mr. Gautola R. Bronze Aku Dipa Naga Hills Hoting Nung Atongche Kachong Reverend Clark na Samasucho Kyo Mr. Gautola na Aku Dipa Sati Sansam Cho Tarekeng yer Bokatula Naga Hills Hoting Cho Tali Machi Cho Tareke Nyerepo Anya Kangla Gautula Ko Anita Lucy Anya Bulungi Mulang Lenong Ningtang Vachong Cho Tarokala Azikeka Tang Ngucho Ko Majority Along Pikuna Ara Christian Kangnong Eko Ningcho Cho Kunang Nyezara Takutashi Noda Sipsakar Lang Tali Vachong Chola Cho Tare Tareke Nyerepo Anya Nyemong Reverend Clark na Ara Baptist Cho Ko Pika Kika Ningtang Ara Sipsakar Baptist Litrola Kio Gang Licho Ramo Ziba Kanglang Majority Along Pizza Ala Ala Zike Chong Mr. Gautula Yola Reverend Clark Zena Malong Kimo Hotino Vachong Atapa Yemongza Mabangi Tacho Ko Reverend Clark na Arangitara Teremanga Chungyu Cho Makipa Anyang Teretaku Nyerepa Anyang Yemong Baptist Cho Hiba Yemongza Nagalila Aku Dipa Litro Dikepa Yemong Abadong Basati Ko Baptipa Yemong Tacho Molong Kimong Baptist Litro Cha Sipsakar Litro Cha Chinkena Dike Cho Kode Reverend Clark na British Luraku Muchi Dike Chong Colonel Campbell Chief Magistrate of Sipsakar na Mrs. Mary Clark Zine Hiroyo Chong Nani Clark Apandarachai Kode Atha Tike Pipa Ronoi Kona na Longtiro Goyocho Atazana Nagaraza Magu Keralile Azeko Clark Taraza Nagara na Kanue Kona Masamanga na Apina Yocho Ta Mrs. Clark na Pakilam na Hero Lamchong
English government ta se tina ningla lipa wa chora ta se azewe ko apake lamla lamthing licho Reverend Clark Malong Kimulang Linung Rocho Reverend Clark na sipsakar la ngucha bam aparakyang nyamke chacho abi Malong Kimulang machicho anya tharekya nyerepo tharokang ro chicho Kodi Malong Kimuro chicho Mayurati na ka dang tramayang na yocho abi atrura khatwe Azeko British rana isa cheya nong ning tang rozo cho chai ko ara ka dang puputata tramayang cho tapi kya ki kya khanglang ara katuna khatu achau pa ngi che ta na aza azana ara amalong ala zike kangna chora pa hechi na licho Bolong kimo yang la yuzuriti za alinong ning tang mayati hitangi sa mayurati na Ara akang la Krista yusi make chocho kyangla na yuzuriti samse na ara inyam na ara tongpi licho kyangla na sabti samsam magepo maya tretaku nyere pa tharo nyemo Reverend Clark na no na yuzure yang ko khatu tricho azapa yang za malong yemsen ko zicho tunya mali ma yuzurti na ki khatu pichicho Iba yang tribala, cema cayang ko mamo mahi, mapici na yang tribahi, yang zirati nyam na, yang tong makici kyang chichoe, aze ko yuzirati apam kesi penong ko kanglang, ara kyang trama yang so na ka tang makimacho na lirocho. Adike lang yuzirati hatsakyo ring mayap masana, Araka tang pamaling sa akang linge. Abadong pa akang che Jisu Krista yusi zang. Aranda tramayang so bala machangkang ta chengita shi. Limya pamlang hipa akang che yusi azaza shuya leng. Aranda hataroi chungcha rangcho na. Krista yusi za kechocho kunang. Chengilang nakalimi. Abadong pa Jisu Krista yo tsako. Hining ta isana. Tsora pa kyang aning se ko aticham ala jare. Reverend Clark Nguchilana Akashang Kecho Kang Akangsa Kikai Lady Rize Treza Lenong Zamakono Reverend Clark Za Taretaku Tareke Kangla Api Azicho Kang Nyerepa Mga Sacho Api Lasi Tok Lamlong Ko Anna Azaratu Tangi Api Afashulu Zichona Machicho Taretaku Tareke Nyemong Tongchang Missionary Muchilana Akashang Kecho Reverend Clark Chana Angicho Nung Kara Hiroi Changdare Katu Apina Zora Bachatu Nung Ticho Ko Long Langchong Anya Apima Mucheta Zita Ko Nangkena Muchicho Asang Christian Yang Cha Ko Ku Machamalong Muchi Ko Chamachaya Muchi Amani Mapapa Singyatri mapapa, yungka yungpa, ira pamta Christian yang chaku malichi sona, tsora pa yuku ara lamching zisocho. Maya, akang kuki changno ningda malam tingpa kala chai tingke na, shangcho isanang, api akang yuke ku ngichere. Reverend Clark na nakara rivasopa nguchila atro contribution, manga isanangureng katu evangelism. Apina tingketsa Nakara yusriti apam abadongba Jisu Krista yang noro nung ko akang che yusi azaza arate tsungyunong ko lamcho anya planting of mission stations Ribuso pang nguchi ngishe sona mission center teacher counter chacho anya education amatelam nongza abiyo nating ke atiuma ta Nakara kyang Tranong kinong sa Tsorapa yu hero chote aro matsang ratana Nakara kyang amate lamlong Amiza niche socho Maya medical service Moiku kalap chacho ko akang shulu khata tsa te king lenong Hazaning dang to na ara ziche socho Manga literature
Api yu la akang che sa chong ko literature la anok ko sa cho kuna. Tung ti sa aura ashimakong literature ka tang zike so chong. Atsa kyo nagara amalong apam la literature za atung te ko ngiche so pa za Dr. Clark nguchiku lile. Hiding tong song pa kyang ading se jare. Edward Winter Clark UK Kodona mazong palong na sa te chang tare. Ang ichonong karalikang isa pam na ichonong litro sange napi sange abadong pa na isa kyang ngemke japa nguchiti za hiri lang nara aku tikira China ang ichonong aza karalikang ichona isa na sa tsara pa yang lining tang nguchikang api na isa kuki ko amalong litro tite katang kanyang noy ko nang hipayu akikya ko isa te chechore Bana ayuchirtiapam mawachang. Amen. Edward Winter Clark akang UK biography akikya lang na isa te changtangering. Edward Winter Clark ta akudipa American Baptist missionary Naga Hills Aulila akudipa matarangchong apikang jere asam lang nguchi chong Kang jirela kang sangrepo mangaza nagara yola nguchi chong. Mr. Clark sa anmamasana chingli pa. Tikir katu sa chong to know British government kuna. British yang sa pa. Milang Krista yusia za masyurong ningdang using generally chong. Ta Mr. Clark na akang pikyapam kakuchicho asanong sa matrana azung la lipa mayurati kyang akang che yusiya za sopono ningdang atong che kechong. Mr. Clark amangulang akang ko akicho. Mr. Clark the Northeast Dutch country New York la sa pecho makipo mga Tareke sangre nyamong surocho. Apikang tari majasate. Northeast Baptist Litro Pastor John Lekrishna Tareke Yeriba Maja nyamong Baptist chong. Mr. Clark sa Tareke Tengapa Tenge la Browns University la MA degree akongu tamcho. Atsapas sako kang la Arli Trona api agang la tsaraba yusia za soponong alongpi nguna license achipi chechong api agang la tsaraba yusi soponong alongpi apu changchang ngichena api theology kinong atongche kechong Tareke Tengapa Tengelana Tareke Tengapa Kitashila New Dawn Theological Seminary Massachusetts la kichong ko Tengapa Kitlana Tengapa Taku Tashila Rochester Seminar New York la ki tamchong ku kangcho ko pastor nguchela zatuchong Mr. Clark kang magyapa kitsate Miss Mary J. Mead Amania Lara Katute Momongcho Makiba Taku Tareke Tengapa Ke Nyamong ku kangchong Ko mate kemcho sangre Tareke Tengapa Taku Nyamula Logansport Baptist Litrona Indiana la Mr. Clark yang kache chodechong Ko akikya cha hatsapa litro la tike ya chong api tike ya de litro ka tang zezang na zike chong chodu thare manga tachi tike ya ba kanglang machi cho Tareke roraba khatula Reverend Clark Kuki za Indianapolis, Indiana lang vacho. Atala Baptist Utility ningdang UCP katu The Witness pa lichong. Atapa UCP ku Baptist Utility kyang. Soraba UCP za shu na lichong. Api hatala editor nguchi na pikya akikya lichong. Dr. Clark akang la abadong ba Jisu Krista akang che yusi limya pamte soponong atong che katuku India lang
missionary nguchinung ningtang atong che khatu khecho Reverend Clark Libi Balang Ryuso Banguchi Alongpi Nguchona American Baptist Missionary Union da Chingmatong Makipa Kyang Taritaro Roripa Kya Kangla Dr. William Ward Mali Nguchinong Ningdang Siva Sakar Ati Izana Sip Sakar Ko Tsireng Asamla Nguchinong Nyamke Checho Reverend Clark Ko Anita Mary Nya Sati Samsam Michael Tarike Roripa Ki Nyamula Boston Lana India Lang Ronong Sheba Suchong Boston Lana Calcutta Chinong Kikulana Chonu Mayapa Achangcho Kechong Ko Machicho Taro Tareke Roripa Takukang Calcutta Ro Chichong Anya Calcutta Chipo Kanglang Anya Anguchinong Lushuza Sipsakar Sachona Anya Thali Sipsakar Yang Ronong Gangcho Kodenge Sipsakar Chichong Atala Baptist Printing Press Katulichong Atala Apitza Superintendent Nguchina Lichong Azaba Pekala Nagarati Shisapala Ko Matam Tingno Ningtang Sipsakar Lang Valiro Lisana Lichong Sipsakar la Mission Printing Press la Vaka Ngechena Vaka Kalap Chepa Ko Tratse Yangsa Spelling Patron Mission Kuna Chung Nanguchipa Atari Nagardi Nangute Hikatoi Anyemayano Iraning Tahi Anyemayano Yola Anyemayano Eko Arana Lamchong Soraba Maiku Sipsakar la Reverend Clark Kuna Nagarati Achingeta za Kalapna Nagarati Matitano Tikecho Reverend Clark na Nagayola Nguchinung Atongche Kecho Reverend Clark na 1871 kang Nagaraningta Yuyung Katwida Tralileng Azung Lila Lipa Nyezarati Jisu Krisa Yusiaza Mayuchi Lipa Nyezarati Ningdang Isana Nakang Tru Zongmasu Matingkang Isana Ara Chungchala Tali Malam Tingjakang Isa Sipsakar Ningtang Alongre Atiutsano Ako Hipa Yu Katu Sipsakar Majority de Yocho Kote Reverend Clark na Hipa Manguchecha Asimis Shuzakung Yazarati de Changda Chong Arapam Trana Toto Nyanya na Yochong Sahib Nakara Nyazara Diza Makuyang Shirati Lile Arana Yazara Kesere Ko Nyazara Tara Kare Hatse Kuisala Mavanungo Yochong Hatzadade Reverend Clark na Arati Laling Chong Vang Abadong Pa Jesu Krista Yusiza Lima Pamlang Sengyong Kodang Azapa Yuku Arati Masi Tinung Yuwa Katu Arati Tsachina Yochong Yamuaki Kya Kanglang Abiola Trela Tsada Nguchinong Mr. Gautola R. Bronze Aku Dipa Naga Hills Hoting Nung Atongche Kecho Reverend Clark na Samasucho Kyo Mr. Gautola na Aku Dipa Sati Sansan Cho Tarekeng Yer Bokatula Naga Hills Hoting Cho Tali Machi Cho Tareke Nyerepo Anya Kangla Gautula Ko Anita Lucy Anya Bulung Kimulang Lenong Ningdang Vachong Cho Tarokala Azike Tang Ngucho Ko Majority Along Pikuna Ara Christian Kangnong Eko Ningcho Cho Kunang Nyezara Takutashi Noda Sipsakar Lang Tali Vachong Chola Cho Tare Tareke Nyerepo Anya Nyemong Reverend Clark na Ara Baptist Cho Ko Pika Kika Ningdang Ara Sipsakar Baptist Litrola Kio Gang Licho Ramo Ziba Kanglang Majority Along Pizza Ala Ala Zike Chong Mr. Gautula Yola Reverend Clark Zena Malong Kimo Hotinong Vachong Atsapa Yemong Tsa Mapangi Tacho Ko Reverend Clark na
Arangi Zara Teremanga, Chungu Cho, Makipa Anyang, Teretaku Nyerepa Anyang Yemong, Bapti Checho. Hiba Yemongza, Naga Lila, Aku Diba, Litro Dikiba Yemong, Abadong Basati Go Baptiba Yemong Sajo. Molong Kimong, Baptist Litro Za, Sipsakar, Litro Cha Chinkena, Dike Checho. Kode Reverend Clark da British Ludaku Muchi Dike Chong, Colonel Campbell, Chief Magistrate of Sipsagarna, Mrs. Mary Clark Zine Hiroyo Chong, Nenny Clark, Apandarachai Kode, Atak Tike Pipa Rono Konana Long Tiro Goyocho, Atazana, Nagaraza Magu Keralile, Azeko Clark Taraza. Nakarana Kanwe Kona, Masamangana Apina Yocho. Ta Mrs. Clark da Pakilam La Hiroilam Chong. English government Tase, Tina, Ningla Lipa. Watsora Tase Azewe Ko Apakia Lamla Lamting Licho. Reverend Clark Molonki Mulang Linung Rocho. Reverend Clark na Sipsakar la, which Bam Aparakyang Nyamke Chachong. Abi Milongi Molang, Machicho Anya, Tarekia Nyerebo Tarokang Ro Chichong. Kode Molongi Moro Chichong Mayuradina, Kadang Dramayang Nayocho, Abi Atrura Katwe, Azeko British Rana, Isa, Chea no Nintang, Rosa Cho Zaeko, Ara, Kadang Puputata, Dramayang Chong, Tapi Kakika Kanglang, Ara. Katuna Katu, Azao Ba Niche Dana, Azazana, Ara Amalong Ala Zike Kangna, Toraba Hichina Licho. Molongimo Yangla, Yuzurita Alinoni da Mayati, Hitangisa Mayuradina, Ara Akang La, Krista Yusi, Makechocho Kanglana, Yuzuriti Samsena, Ara Inyamna, Ara Rumpi Licho Kanglana. Sabti Samsam, Majapo Maya, Tretaku Nyerepa Taron Yemo, Reverend Clark na Yonona, Yuzura Yang Ko Katutricho, Azaba Yangza, Malong Yemsen Ko Sicho. Tunyamali Mayudina, Ki Katu Pichicho, Iba Yang Tribala, Chama Chayang Ko Mamo Mahi, Mapichina Yang Tribahi, Yang Zirati Yamna. Yang Dong Makechi Kangchi Choe, Azeko, Yuzurediapam, Kesi Penong Ko Kanglang, Arakang Dramayang Sona, Kadang Makimachona, Lirocho. Adikelang Yuzuredi, Hazakyo, Adaring Mayap Masana, Araka Dang Pamaling Sa Akang Linge, Abadongba Akang Che Jisu Krisa Yusiza, Aranda Dramayang Sobala Machangkang, Ta Chengitashi. Libya Pamlang Hipa, Akangche Yusia Zaza Shuya Lane, Aranda Hataroi Chungcha, Rangchona, Krista Yusi Kechocho Kunang, Chengelang Nakalimi, Abadongba, Jisu Krista Yo Tsako, Healing Da Isana, Sorabakyang Aning Seko Aticha Malachare. Reverend Clark Muchilana Akashang Kechong, Kang Akangza Kikai, Lady Rize Triza Lenong Zamakonong. Reverend Clark za Taretaku Tareke Kangla Api Azicho Kang Nyerepa Mga Sacho Api Lasi Tok Lamlong Ko Anna Azaratu Tangi Api Afashulu Zichona Machicho Taretaku Tareke Nyemong Tongchang Missionary Muchilana Akashang Kecho Reverend Clark Chana Angichonung Karahiroi Changdare Katu Apina Zora Bachatu Long Ticho Go Long Langchong. Anya Apimangucheta Zita Go Nangkena Muchicho. Asang Christian Yangta Go Ku Machamalong Muchi Go Chamachaya Muchi. Amani Mapapa Singyatri Mapapa Yungka Yungpa Iria Bamta Christian Yangta Go Malichi Sona Zora Bayuku Ara Lamching Zisocho. Maya, Akang Kuki Chano Ninda Malam Tingpa, Kala Chai Tingena, Shangcho Isanang,
api akang UK ku ngichere. Reverend Clark na Nagara Riversopa nguchila atro contribution manga isa nangureng khatu evangelism api na tingketsa Nagara utility apam abadongba Chisu Krista yang noro nung achai ko akang che yusi acha arate chungyunong ko lamcho anya planting of mission stations Ribusopa nguchi ngishe sonda mission center teacher counter chacho anya education amatilam nongcha apiyo na tingke atiuma ta Nagara kyang tranong kinongsa Soraba yu hero chote aro matsang dana Nagara kyang amate lamlong amiza niche socho maya medical service moiku kalap chacho ko akang shulu khata cha taking ledong hachaning dang tona ara ziche socho manga literature apiyula ahang chere chacho ko literature la anoko sa chokuna tongti sa aura Ashimakong literature kadang zike sochong achakyo Nagara amalong apamla literature cha atungte ku ngiche so pa cha Dr. Clark nguchiku lile hiding tong chong pa kyang ading se jare Edward Winter Clark UK khodonda mazong bolong nei sa te changtare angichonong kharalikang isa apamna ngichonong litro change napi change Abadong panay sa kyang ngemke japa nguchiti za hiri lang nara aku tikira China angichono aza karalika ngichona isa na sa tsara ba yang lini ta nguchikang api na isa kuki ko amalong litro tite katang kanyang noy ko na hipayu akitya ko isa te chechore tsara ba na ayu chirte pam mawachang amen Edward Winter Clark akang UK biography akikya lang na isa te changtang ring Edward Winter Clark ta akudi pa American Baptist missionary Naga Hills Aulila akudi pa Matarang chong api kang jere asam la nguchi chong kang jere la kang sangrepo mga za Nagara yola nguchi chong Mr. Clark sa anmamasana chingli pa tikir katu sa chong to know British government kuna British yang sa pa milang Krista yusia cha masyurong ningdang using channel chong ta Mr. Clark na akang pikyapam kakuti cho asanong sa matrana azung la lipa mayurati kyang akang che yusia cha so pono ningdang atongche kechong Mr. Clark amangulang akang ko akicho Mr. Clark the Northeast Dutch country New York la sapecho makipo manga tareke sangreng yamong sorocho apikang tare majasate Northeast Baptist Litro Pastor John Lekrishna tareke yeriba majengemo papti chachong Mr. Clark sa tareke thengapa thengya la Browns University la MA degree akongu thamcho atsapas sako kang la arlitrona api agang la choraba yusia cha soponong alongpi nguna license achipi chachong Apia kangla chora pa yusi soponong alongpi apu changchang ni chena api theology kinong atongche kyachong Tareke Tengapa Tengelana Tareke Tengapa Kitashila New Dawn Theological Seminary Massachusetts La Kichong Ko Tengapa Kitlana Tengapa Taku Tashila Rochester Seminar New York La Ki Tamchong Kukangcho ko Pastor Nguchela Zatuchong Mr. Clark Kang Makepa Kitsate Miss Mary J. Mead Amania Lara Katute Momongcho Makepa Taku Tareke Tengapa Ke Nyamong Kukangchong Ko Mate Kamcho Sangre Tareke Tengapa Taku
Nyamula Logan Sport Baptist Litrona Indiana la Mr. Clark yang kache through the chong ko akika cha hazaba litrola tike ya chong abi tike ya de litro ka dang ze zang na zike chong chodu thare manga tachi tike ya ba kanglang machi cho thare ke ro ba khatula Reverend Clark Kuki za Indianapolis Indiana lang vacho atala Baptist Utility ningdang UCP khatu the witness pa lichong azaba UCP ku Baptist Utility kyang Soraba UC za shu na lichong api hazala editor nguchi na pikya akikya lichong Dr. Clark Akangla abadongpa Jisu Krista kangche UC limya pamte soponong atongche khatuku India lang missionary nguchinong ningtang atongche khatu khecho Reverend Clark za limi balang riu so banguchi alongpi nguchona American Baptist Missionary Union na chingmatong makipa kyang tharitharo roripa kya kangla Dr. William Ward Mali nguchinong ningtang Siva Sakar ati izana Sip Sakar ko tsireng asamla nguchinong ngemke checho Reverend Clark ko Anita Mary Nya Sati Samsam Michael Tarike Rorepa Ke Ngemula Boston Lana India Lang Ronong Shebasuchong Boston Lana Calcutta Chinong Kikulana Chonu Mayapa Achangcho Kechong Ko Machicho Taro Tarike Rorepa Takukang Calcutta Ro Chichong Anya Calcutta Chipo Kanglang Anya Anguchinong Lushuza Sipsakar Sachona Anya Thali Sipsakar Yang Ronong Gangcho Kodenge Sipsakar Chichong Atala Baptist Printing Press Katulichong Atala Apitza Superintendent Nguchina Lichong Azaba Pekyala Nagarati Shisapala Ko Matam Tingno Ningtang Sipsakar Lang Valiro Lisana Lichong Sipsakar la Mission Printing Press la Vaka Ngeche na Vaka Kalap Chepa ko Tratse Yangsa Spelling Patron Mission Kuna Chung na Nguchepa Atsari Nagardi na Ngute Hikatoy Anye Mayanong Iraning Tahi Anye Mayano Yola Anye Mayano Eko Arana Lamchong Soraba Maiku Sipsakar la Reverend Clark Kuna Nagarati Achingeta za Kalapna Nagarati Matitano Tikecho Reverend Clark na Nagar Yolang Chinung Atongche Kecho Reverend Clark na 1871 kang Nagaraning tang Yuyung Katwida Trali Leng Azung Lila Lipa Nyezarati Jisu Krista Yusiaza Mayuchi Lipa Nyezarati Ningdang Isana Nakang Tru Zongmasu Matingkang Isana ara chungchala thali malam thingchakang Isa Sipsakar ningtang alongre atiu chanong ako hipa yu khatu Sipsakar majority de yocho Khode Reverend Clark na hipa manguchecha asimes shuza kong nyazarati de changda chong arapam trana toto ngenge na yocho Sahib Nakara Nyazara Diza Makuyang Shirati Lile Arana Yazara Gesere ko Nyazara Tara Kare Hatse Kuisala Mavanongo Yochong Hazadade Reverend Clark na Arati Laling Chong Vang Abadong Pa Jisu Krista Yusiza Lima Pamlang Sengyong Kodang Azaba Yuku Arati Masi Tinung Yuwa Katu Arati Tsachina Yochong Yamuaki Kya Kanglang Abiola Trela Tsada Nguchinong Mr. Gautola R. Bronze Aku Dipa Naga Hills Hoting Nung Atongche Kechong
Reverend Clark na sama sucho kyo Mr. Gautula na aku di ba sati san cho thare ke ngir bokatula Naga Hills hoting cho Tali machi cho thare ke ngir bo anya kangla Gautula ko Anita Lucy anya mulung ki mulang lenung ningdang bachong cho tarokala azike ka tang ngucho ko majority along piku na ara Christian kangnong eko ningcho cho kuna nyezara takutashi no da sipsakar lang thali bachong chola cho thare ke ngerpa angi nyemong Reverend Clark na ara baptist cho ko pekya kikya ningdang ara sipsakar baptist litrola kio gang licho Ramo Ziba Kanglang, majority along pizza ala zike chong Mr. Gautula Yola, Reverend Clark, Zena, Malong Kimo Hotino Bachong. Atabangi Mongza, Mabangi Tacho go Reverend Clark na, Arangizara Teremanga, Chungu Cho, Makipa Anyang, Teretaku Nyerepa Anyang Yemong, Baptist Chong. Hibangi Mongza, Nagalila, Aku Diba, Little Dikiba Yemong, Abadong Basati go Baptiba Nyamong Tacho. Molong Kimong Baptist Little Cha Sipsakar Little Cha Chinke na Dike Chacho. Kode Reverend Clark da British Luda ko Muchi Dike Chong Colonel Campbell Chief Magistrate of Sipsakar na Mrs. Mary Clark Zine Hiroyo Chong Nani Clark Apandarachai Kode Athak Tike people Ronoi Kona na Longtiro Goyocho. Atazana Nagaraza Magu Keralile, Azego Clark Taraza Nagarana Kanue Kona, Masamangana Apina Yocho. Ta Mrs. Clark na Pakilam La Hiroilam Chong. English government Tase, Dina, Ningla Liba. Watsora Tase Azewe Ko Apakia Lamla Lamting Licho. Reverend Clark Malong Kimulang Linung Rocho Reverend Clark na Sipsakar la Mucha Bam Aparakyang Nyamke Chachong Abi Milong Kimulang Machicho Anya Tarekia Nyerepo Tarokang Ro Chichong Kode Molong Kimung Ro Chichong Majority na Kadang Tramayang na Yocho Abi Atrura Katwe Azeko British Rana Isa Cheya no Ningtang Rosa Cho Ko Ara Kadang Puputata Dramayang Chong Tapi Kya Kanglang Ara Katuna Katu Azao Pa Niche Dana Azazana Ara Amalong Ala Zike Kangna Torapa Hechina Licho Bolong Kimo Yangla Yuzuriti Za Alino Ningtang Mayati Hitangisa Mayuradina Ara Akang La Krista Yusi Makechocho Kanglana Utility Samsena Ara Inyamna Ara Dompi Licho Kanglana Sati Samsam Makepo Maya Tretaku Nyerepa Taronyemo Reverend Clark na Yonona Utility Yang Ko Katuchicho Azaba Yangza Malong Yemsen Ko Zicho Tunyamali Mayuzatina Kiyukatu Pichicho Iba yang tribala, cema cayang ko mamo mahi, mapicina yang tribahi, yang zirati nyamna, yang tong makici kyang chichoe, azay ko yuzirati apam kesi penong ko kanglang, ara kyang trama yang sona ka tang makimachona lirocho. Adike lang yuzirati hatsakyo atari mayap masana. Araka tang pamaling sa akang linge. Abadong pa akang che Jisu Krista yusi zang. Aranda tramayang sobala machangkang ta chengita shi. Limya pamlang hipa akang che yusi azaza shuya leng. Aranda hataroi chungcha rangcho na. Krista yusi ze kechocho kunang. Chengilang nakalimi. Abadong pa Jisu Krista yu tsako. Hiling da isana. Tsarapa kyang aning se ko aticha bala jare. Reverend Clark Nguchilana Akashang Kechong Kang Akangsa Kikai Lady Rize Treza Lenong Zamakonong
Reverend Clark za thare taku thare ike kang la api azicho kang ingere pa mga sacho api lasi to lamlong ko anna azaratu tangi api afashulu zicho na machicho thare taku thare ike ngemong 통장 미시너를 무칠라나 아캬샹 캐초 Reverend Clark chana angicho nung kara hiroi changdare katu apina tsura bachatu nung ticho ko longlangchong anya api mangucheta tsitsa ko nangke na nguchicho asang Christian yang cha ko ku machamalong nguchi ko chamachanya nguchi amani mapapa singyatri mapapa Yungka yungpa ira pamta Christian yang chaku malichi so na tsora pa yuku ara lamching ziso cho maya akang kuki changno ningta malam tingpa khala chai tingke na shangcho isana api akang UK ku ngichere Reverend Clark na nagara rivasopa nguchila atro contribution manga isana ngureng khatu evangelism apina tingketsa nagara utility apam abadongba Jisu Krista yang noronung achai ko akangche yusi acha arate tsingyunong ko lamcho anya planting of mission stations ribuso panguchi ngishe sona mission center teacher counter chacho anya education amatelam nongcha abiyo nating ke atiuma ta nagara kyang tranong kinong sa sorapa yu hero chote aro machang ratana nagara kyang amate lamlong amiza niche socho maya medical service moiku kalap chacho ko akang shulu khata cha te king ledong hachaning dang to na ara ziche socho manga literature apiyula akhang chere cha chong ko literature la anok ko sa cho kuna tongti sa aura Ashimakong literature kadang zike so chong achakyo nagara amalong apamla literature za atungte ko niche so pa cha Dr. Clark nguchiku lile hiding tong chora pa kyang aning se chare Edward Winter Clark UK khodonda mazong bolong nei sa te changtare angichonong kharalikang isa apamna ngichonong litro change napi change abadong pa na isa kyang ngemke japa nguchiti za hiri lang nara aku tikira china angi chono aza khara likang ngi chona isa na sa tsara pa yang ni ta nguchikang api ka api na isa kuki ko amalong litro tite khatang kanyang no ko na hipayu akija ko isa te chechore tsara pa na ayu chire te pam mawachang amen Edward Winter Clark akang UK biography akikya lang na isa de changta ngering Edward Winter Clark ta akudi pa American Baptist missionary Naga Hills aulila akudi pa matarang chong api kang jere asam la nguchi chong kang jere la kang sangrepo mga cha nagara yola nguchi chong Mr. Clark sa anmamasana chingli pa tikir katu sa chong to know British government kuna British yang sa pa milang Krista yusia cha masyonong ningdang using generally chong ta Mr. Clark na akang pikyapam kakuti cho asanong sa matrana azung la lipa mayurati kyang akang che yusia cha so pono ningdang atongche kechong Mr. Clark amangulang akang ko akicho Mr. Clark the Northeast Dutch country New York la sa pecho makipo manga tareke sangre ngemong surocho apikang tare majasate Northeast Baptist Litro Pastor John Le Krishna tareke yereba majengemong papti chechong Mr. Clark sa tareke thengapa thenge la Browns University la
MA degree akongu thamcho achapas sako kangla early trona api agangla choraba yusia cha soponong alongpi nguna license achipi chechong api agangla choraba yusi soponong alongpi apu changchang ngichena api theology kinong atongche kyachong Thareke Tengapa Tengelana Thareke Tengapa Kitashila New Dawn Theological Seminary Massachusetts La Kichong Ko Tengapa Kitlana Tengapa Taku Tashila Rochester Seminar New York La Ki Tamchong Ku Kangcho Ko Pastor Nguchila Zatuchong Mr. Clark Kang Makepa Kitsate Miss Mary J. Mead Amania Lara Katute Momongcho Makibataku Tarikia Tengapa Ke Nyamong Kukangchong Ko Mate Kemcho Sangre Tarikia Tengapa Taku Nyamongla Logan Sport Baptist Litrona Indiana La Mr. Clark Yang Kache Trodechong Ko Akikacha Hazaba Litrola Tikeya Chong Abi Tikeya de Litro Ka Dang Zezana Zike Chong Chodu Taremanga Tachi Tike Yaba Kanglang Machicho Tareke Rorabakatula Reverend Clark Quickie the Indianapolis Indiana Lang Vacho Atala Baptist Utility Ningdang UCP Katu The Witness Pa Lichong Azapa UCP Ku Baptist Utility Kyang Soraba Yusia Za Shu na Lichong, Abi Hazala Editor Nguchina, Pika Akika Lichong. Dr. Clark Akangla, Abadong Ba, Chisu Krisa Gangche Yusi, Limia Pamte Soponong, Atongche Katuku, India Lang, Missionary Nguchinong Ningtang, Atongche Katu Kachong. Reverend Clark Limi Balang Rio Sobanguchi Alongpi Nguchona American Baptist Missionary Union na Chingmatong Makipa Kyang Taritaro Roripa Kya Kangla Dr. William Ward Mali Nguchinong Ningdang Siva Sakar Ate Izana Sip Sakar Ko Zireng Asamla Nguchinong Nyamke Checho Reverend Clark Ko Anita Mary Nya Sati Samsam Michael Tarike Rorepa Ke Nyemula Boston Lana India Lang Ronong Shebasuchong Boston Lana Calcutta Chinong Kikulana Chonu Mayapa Achangcho Kechong Ko Machicho Taro Tarike Rorepa Takukang Calcutta Ro Chichong Anya Calcutta Chipo Kanglang Anya Anguchinong Lushuza Sipsakar Sachona Anya Thali Sipsakar Yang Ronong Gangcho Kodenge Sipsakar Chichong Atala Baptist Printing Press Katulichong Atala Apitza Superintendent Uchina Lichong Azaba Pekyala Nagarati Shisapala Ko Matam Tingno Ningtang Sipsakar Lang Valiro Lichana Lichong Sipsakar la Mission Printing Press la Vaka Ngechena Vaka Kalapchepa Ko Tratse Yangsa Spelling Patron Mission Kuna Chung na Nguchepa Atari Nagardi na Ngute Hikatoi Anyemayanong Iraning Tangi Anyemayano Yola Anyemayano Eko Arana Lamchong Soraba Maiku Sipsakar la Reverend Clark Kuna Nagarati Achingeta za Kalapna Nagarati Matidano Tikechong Reverend Clark na Nagar Yolang Uchinong Atongche Kechong Reverend Clark na 1871 kang Nagara Ningtang Yuyong Katwida Trali Leng Azung Lila Lipa Nyezarati Jisu Krisa Yusiaza Mayuchi Lipa Nyezarati Ningtang Isana Nakang Tru Zongmaso Matingkang Isana Ara Chongchala Tali Malam Tingjakang Isa Sipsakar Ningtang Alongre Atiutsanong Ako Hipa Yu Katu
Sipsakar majority te yocho. Kodi Reverend Clark na hipa manguchecha asimis shuza kong nyazarati te changda chong arapam trana toto nyenge na yochong sahib nakara nyazarati za makuyang shirati lile arana nyazara kesere ko nyazara thara kare hatse ko isala mavanong ko yochong hatsatade Reverend Clark na arati laling chong wang abadong pa Jesu Krista yusi za lima pamlang sengyong ko na azaba yuku arati masi tinong yuwa katu arati tsachina yochong yamuaki kya kanglang abiola trela chana nguchinong Mr. Gautola R. Browns aku tiba Naga Hills hoting nung atong che kachong Reverend Clark na samasu kyo Mr. Gautola na aku tiba sati sansam cho Tareke ngir bokatula Naga Hills hoting cho Tali machi cho Tareke ngir bo anya kangla Gautola ko anita Lucy anya Bulung kimulang lenong ningdang bachong Cho tarokala azike ka tang ngucho ko majority along piku na ara Christian kangnong eko ningcho cho kunang nyazara takutashi no na sipsakar lang thali bachong chola cho tare ke ngerepo angin yemong Reverend Clark na ara baptist cho ko peka kika ningdang ara sipsakar baptist litrola kio gang licho Ramo ziba kanglang majority along pizza ala zike chong Mr. Gautola Yola Reverend Clark Zena Malong Kimo Hotinong Bachong Atsabangi Mongza Mabangi Tacho ko Reverend Clark na Arangi Tara Teremanga Chungyu Cho Makipa Anyang Teretaku Nyerepa Anyang Yemong Baptist Cho Hibangi Mongza Nagalila Aku Dipa Litro Dikipa Nyemong Abadong Basati ko Baptipa Nyemong Tacho Molong Kimong Baptist Little Cha Sipsakar Little Cha Chinke na Tike Chachong. Kode Reverend Clark da British Luda Ku Muchi Tike Chong Colonel Campbell Chief Magistrate of Sipsakar na Mrs. Mary Clark Zine Hero Yo Chong Nani Clark Apandarachai Kode Atha Tike People Ronoi kona na long tiro ko yocho. Atazana Nagaraza Maku Keralile, Azeko Clark Taraza Nagara na Kanue kona Masamangana Apina Yocho. Ta Mrs. Clark na Pakilam na Hiroilam Chong. English government tase Tina Ningla Lipa. Watsora tase Azewe ko Apakia Lamla Lamting Licho. Reverend Clark Molong Kimulang Linung Rochong Reverend Clark na Sipsakar la Mucha Bam Aparakyang Nyamke Chachong Abi Milong Kimulang Machicho Anya Tarikia Nyerepo Tarokang Ro Chichong Kodi Molong Kimung Ro Chichong Mayurati na Kadang Trumayang na Yochong Abi Atrura Katwe Azeko British Rana Isa Cheya no Ningtang Rosa Cho Ko Ara Kadang Puputata Dramayang Chong Tapi Kaki Kya Kanglang Ara Katuna Katu Azao Pa Niche Dana Azazana Ara Amalong Ala Zike Kangna Torapa Hechina Lichong Bolong Kimo Yangla Yuzuriti Za Alino Ningtang Mayati Hitangisa Mayuratina Ara akang la Krista yusi makechocho kyanglana yuzuriti samsena ara nyamna ara tongpi licho kyanglana sati samsam makepo maya tretaku nyerepa tharo nyemong Reverend Clark na no na yuzura yang ko katu tricho azapa yangza malong yemsen ko zicho tunyamali ma yuzurti na kiyu katu pichicho Iba yang tribala, chama chayang ko mamo mahi,
mapichina yang tripahi yang zirati nyamna yang tung makichi kyangchi choe aje ko yuzreti apam kesi penung ko kanglang ara kyang trama yang so na ka tang makima chona lirojo adike lang yuzreti hatsakyo atari mayap masana ara ka tang pamaling sa akang linge abadong pa akang che Jisu Krista yusi zang aranda trama yang so bala machangkang ta chengita shi limya pamlang hipa akang che yusi za shuya leng aranda hataroi chungcha rangchona Krista yusi za kechocho kunang chengelang nakalimi abadong pa Jisu Krista yo tsako hiningda isana tsora kyang aning se ko aticha bala chare Reverend Clark nguchilana akashang kechong kang akang sa ki kai Lady Rize Treza Lenong Zamakonong Reverend Clark za Taretaku Tareke Kang La Api Azicho Kang Nyerepa Mga Sacho Api Lasi Tok Lamlong Ko Anna Azaratu Tangi Api Afashulu Zicho Na Machicho Taretaku Tareke Nyemong Tongchang Missionary Muchelana Akashang Kecho Reverend Clark Chana Angicho Nung Kara Hiroi Changdare Katu Apina Zora Bachatu Nung Ticho Ko Long Lang Chong Anya Apima Mucheta Zita Ko Nangkena Muchicho Asang Christian Yang Cha Ko Ku Machamalong Muchi Ko Chamachaya Muchi Amani Mapapa Singyatri Mapapa Yungka Yungpa Ira Pamta Christian Yang Chaku Malichi Sona Zora Bayuku Ara Lamching Zisocho Maya Akang Kuki Chano Ningda Malam Tingpa Kala Chai Tingkena Shangcho Isanang Api Akang UK Ku Nichere Reverend Clark na Nagara Rivasopa Nguchila Atro Contribution Manga Isanangure Katu Evangelism Apina Tingketa Nagara Yuzreti Apam Abadongba Jisu Krista Yang Noro Nung Azeko Akangche Yusia Zaza Arate Tsungunong Ko Lamcho Anya Planting of Mission Stations Ribusopa Nguchi Ngishe Sona Mission Center Tiza Counter Chacho Anya Education Amatilam Nota Abiyo Nating Ke Atiuma Ta Nagara Kyang Tranong Kinongsa Sorapa yu hero chote aro matsang dana Nagara Kyang Amate Lamlong Amiza Niche Socho Maya Medical Service Moiku Galap Chachoko Akang Shulu Kata Zate King Ledong Hazanikdang Tona Ara Ziche Socho Manga Literature Abiyula Ahangche Sacho Go Literature La Anoko Sacho Kuna Tongti Sa Aura Ashimakong Literature Kadang Zike Sochong Azakyo Nagara Amalong Abamla Literature Za Atongte Ku Niche Sopa Za Dr. Clark Muchiku Lile Hiding Tang Sona Bakyang Ading Se Jere Edward Winter Clark UK Kodona Mazong Palong Ne Sate Changdare Angichonong Karalikang Isa Abamna Nichonong Litro Sange Napi Sange Abadong Bana Isa Kyang Nyamke Japa Muchiti Za Hiri Langnara Aku Tikira China Angichono Azakara Likang Nichona Isa Nasa Zara Bayang Lidingtang Muchikang Api Ka Apine Isa Kuki Ko Amalong Little Tite Katang Kanyano Ekonang Hipayu Akija Ko Isa Te Chechore Zara Bana Ayuchir Tapam Mawachang